Ubak dispersing rani nuwat cingtip leng bag right to information labu jingkeli balai direktor katna kakoi kekhia kasokal jala ulang langknya na mentah jungnu namara civil hospital ula banthung nong trai sipor katbah directorate pat umla banthung satya yakni ubak dispersing lopentip shiki pajba leng bagilar puthai kubor haka arpo artrik ulber arjar arpuar kabolo seimaran shushu yaki kam gi balai ki bakhlem thung briau hakatra kakoi kekhia katra klau piduldi bakumjur katra fisheries Luang bagi kambalai civil hospital Shillong kidon life sautli but amshim la pentip shaka district selection committee pala chutung sipor officiate dau director but kumno office lajong badan kacing lait kam hadu life santli pat umla banthong nong tri sipor luang bakani le se kapau badan manu baknyat director national dat banthong nong tri sipor civil hospital Shillong ba halor kani ubad dispersing ni unbud dian khamsong thai khamsong khia yenga halor kani ka report ka bangawara ai minta galong ba kani ke vakansi ke bala ko civil hospital ni tu jat tinggali ba ko civil hospital hospital kidon ki vakansi kidon ko civil hospital kidon ki vakansi life sautli te hangni ko vakansi ke ba langwa kalong ba em chum da thoi bala ai intimate dan da pentip ko dc ende la shi thok ban ba la thum officiate da director la thum officiate da director de tinggali kalong ba Ni direktor jo ketua health hapo office la jom kebetulan vakansi ko office direktori vakansi live santli ha office la jom umla bentung official hayeng la jom umla bentung official ke bele long lang kinya dam tagiwe tadi takili ba lese jon ki lese kani ka pau ka halang badon mano pressure yu direktor bentung official ramdan official tu umla bentung official Ajisha kalau kejisha pemborong hingga ada report video kelong pa ada ulah pentip sepok DSC dan MPSC kadai kamram jong tu PIO bantu antu bala pentip sangat la pentip syak DSC dan tagi vakansi ini kan pentip ye suong bai bala tung official nak office jong director bagi jingli kelong ba balai director long lang kenya dan tagi we ada office jong umla bantu official wai be vacant post di balai long lang kenya dan tagi we ni dei kadai ke bagadon pressure macam ni lah benda di tikal ni kalau benda ni kalau kalian tambah nah kalian ni juga aktivis kalau bah halor kan ni ngam som thai nama ale stoy hati ai kalau bah lah buat jinggali buat beli pimitimit poka DSC halor kan ni bahkan force kada oyu kata kalau nang ada hak hati ai halor kata batang dayo hati ai ngan lah bantip beli pimitimit buat DSC yang ini bahkan force usuong mantung official mah kita kadai ke ba nak kalian juga aktivis ngamla ban pian abede kani ga jimle ke jingtung official jong director na banda ki we ne ya ha office la jong umla ban tu official kedan ya haki sini di sawan ngan sayo ta ka kuat bale na ka daw yu tira se yo to ka point galong ba kumara ken match ban chwa ong ba ka apa men no team de ba ai minister apa yang menurut hadir balayo jingpin nak DSC kedai kamram jom itu bisa dan ayah pun itu ki staff dan ini buat asas lagi apa DSC di kamram bisa dimental ada upengu yang kita minister ayah pun meno dia aju direktorat dia aju direktor abau aju direktor nak tentu memang ini smart bomb dia benung nama pelangnya nama mentah kino ki buat halor abede bani jumlah ya yang juga puan abede begini kani lai hajan jus pa lai busan teli kiba nang model kurai sekali sini kiba nak kalian kabinet ka apas ban kurai tindak kalian jonga ya tu ram som thai malaysia ka don ke making dia nam tip la ram tip ka tale se gide bari ho ban room kirum de iwe tiga tu ram la somit we ati ai ban tip ki department ayu ka kerteng te osnem kan gi join pada kan bertom badi ban kurai sekali Diri, baju for pension orang dalek bang.